ukuthi nizongisiza ngaye ngoba ngibona isimo akuso ngathi siba worse and worse ngoba uthola izibi azifake erumini lakhe sezivala umnyango ziningi kakhulu and useza nezinye thina masithi sizikhulumela naye akasizwisisi uyalwa ingcitha yendaba mawungangichazela yaqala kuphi kuze kufike la? Kwaqala ekuthini ubabakhe bamdubula phambi kwakhe. Ngasikhathi leso-ke bekasakhula sasemncane mhlambe bekala from bo 6 years. Emva kwalapho nje unathi mhlambe bekufanele athole uncedo mara azange alithole uncedo mara mina bengekho ngaleso sikhathi.